Desperado. Napalabas, gapu itinalaos abartek ni Andrea. Imbaga ni Karen nga agawid da iti apartment ti Amana, ngem saan akayat ni Andrea. Nagawid da nga rod iti lugar da. Kabigatan na. Imawag ni Josie ken ni Andrea, ngem ni Karen tinakasungbat. Iso asaan ngayon tuloy ni Josie tinakisarita. Imbaga ni Karen iti Amana akas lamay busesan na timawag. Iso mas daw ni Warren. Iti may samalam. Nagawid manan ni Warren tapno kasarita na ni Andrea. Itagagayam. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Awanan pa nagtalagkukan ka, Warren. Ngampasan siya kan. Gapot na makipagnaedak payla dito'y balay mo. Di kagdanag. Aldaw langan ti mabilbilan. Agsubli ang kon, ijabron. Kastagayam. Sige. No talagang awan pa nagtalak mo kanyak. Diyak matan bumdeng hagarami di timadi. Ipay-pay sukon ti agbabay. Sige! Uray manupay ti babayam. Awanan bibiyang ko! Aniya. Talaga pagpungpung tutun nakmatan na. Hintun ko ang... Sige! Idisam tilayat mo kanyak. Padasan nak akabilan. Saan kang atrasan? Naglastog kan. No, apay asikapay lang tinasawak. Sige! Aramidam ti kayat mo. Sa bagay, balay mo da ito'y uray dadaalam awan bigyan ko! Siyo, di kay kumaman na nagapa. Pasensya ka, anak. Ngumawan mo itong respeto kiti dahi talaynam. Sige! Ibagam aminan ang kayat mo. Agano sak? Uray, tadandani akon pumanaw. Mga asiyo, gusto ko man dayta. Diyo ka din marisot dayta aparikot yo. Saanan? Gaputasin na akon ti amam. Mama, Ket si kawaran. Nukunam anapukawan ti panang respetong kanyak. Ad-ad dapay kanyak. Gaputa awan matan ti panagtalagkukan ka. Ken napukaw matan ti panagayat kukan ka. Naglastog ka nagsasaw. Nusan laga po iti anak ta. Ang mga nukinabil-kabil kan. gusto ko man, Papa. Paglibak pa ilaan. Kat naglawag at cellphone na ti usaran di babae na no kastang umawag. Talaga ka di adi kay agkin naawatanan. Pangasiyo kumamot, Mama. Ipagpagapuyo ko makanyag. Nangrona kat dandanin ti graduation mi. Pasensya ka na, anak. Ngam talagang awanan ti panagayat ko iti amam. Napukawan anamin pinsan. Gapoy ti kastyeng aramid na. Hanggang panagkunak. Awan mading aramid ni Papa. Diyak mamati nga ta babae na. Huston, di ka nagsangit. Saanin aday ta ti pagsaritaan. Kat ti may bagag. Uray ka, brudag. Di kan tabaybayanan ako. No kayat mo, alaan kan tumat ijabrot. Diyak kayat. Kayat mo sawan. Ad-adda may patpatag mo ni Papa ngam iti siya. Saan matakas na, Mama? Ipatpatag kayong adwa. Ngam talaga adyak kayat ti aga broad. Taan na dito iti ay-ayatag. Maawatan ka. Kat na siya. Nakapangadang akon. Talaga apatuloy akon ti agabron. Agdigos kayo kakadwa. Tagsubli tayo ni Jeshuda dintong madamdama. Agsubli kayo mutla adagos iti syudad, Papa. Wani ha.
So, pasensya ka na. Papa, apay akas imot kang pinagbanagan ti pamilyatay. Gaputawan pa nagtalik kanyak ni mamam. Hindi ka danag. Di ka baybayan, Karen. Talaga ka di apatuluyan ni mama ti agablo. Nakapangod din nga ni mamam. Isungawanin mo palin ko. Iso ti may baga. Asikasumlangan ti panagadal mo, Karen. Ne, Karen, sa dino ti papanam, apay nakarubot ka. Mapanak ija syudad, mama. Anya, kat na Domingo matita. Wen, ngam ada na patag nga aramidak ijay. Apay, di mon maipabiga, tagkadwata ko maita. Dandani nga minin ti flight ko, anak. Apay, di nakadiipat-patag nga inam. Ipatpatag ka, mama. Ngam pasensyakan. Ada nga min importante nga aramidak ijay. Sige, aganad ka nga ron. Agyamanak, mama. Sana bale. Agsubli akmat laang inton malam. Basta, Wan, mama. O sige, mapanak ko. madlaw ko kini Karen. Kat as-asidag tirik na na iti amana ngam iti siya. Adakan ko na dito. Bastar aramidag ti responsibilidad ko kas may nga inakan ko na. Kat uray adda akton iji abroad. Kas tantulat ta ti aramidag. Ismael, ingka mga yan ah. Aldawan, nanganakon. Madamdaman ton. Agid na akpay. Masakit pa yung amin ti ulok. Anya? Mas daawak. Apay nga takas to eh. Naman minsan, pumipya. Ang kaslakim maro manan ita. Tinasayat, agpa-check up ka man ng Ismael. Imbaga nga rin ti doktor nga awan sakit ko. Iso nga inton malpas lang ti graduation. When matkit di ah. Oh, mabiit lang. At tao. Kita mo pa yan nakaumay ka dito ayan mi. Amom Ismael. Agpadatan iti parikot. Gapo iti mapaspasama kita iti pamilyami. Apay, talaga ka di asahanan nga kinawatan dagiti parents mo? Wen nga rod. Kan, pursigi dumatan ni mama nga agabroad. Unay matan. No asino mo't ngamin ti mang dadadali ti pamilyayo ah. Kaslag padatang nagpaiso ti mapaspasamak iti pamilya. Agpadatang agmay may sang anak. Ang apay nga takas to'y pailang ti mapaspasamak. Wen nga rod Ismael. No apay man. Amok, marik na mat itan. Tikas iti marik-riknak idi. Madandanaga nagpaikit din. Apay man. Saan to nga ta mairaman ti relasyon ta? Ismael. Ang saan na dahil ti pagsaritaan ta? Sorry ha? Awan anyaman na. Aawatan ka. Wen gayam. Isong ay mayak. Tada ibagak. Anya dahil ta? Idi na minsan na nagawid ak iti balay. Imawag ti babae amang ibagbaga nga iso ti ay-ayatan ni papa. Kat? Siyak tinakasungbat iti cellphone. Ha? Anya ti imbaga na? Dinhamag na no asino ak. Kat? Anya ti imbagam? Imbagak tinagan ko. Ngamamom. Adda
natakwatak. Anya dayta? Katsapay la kuma. Tanagbiddo taklaang. Ammom ka di. Katimtimak ti inam ti imawag. Anya? Agpaisuot at imbaga ni Karen kanyak. Ang imposible mataluklok kung naklang ni Karen. Oh, kumusta Ismael? Di magsanti ulok. Anya? Taapay? Pariribukan ako ni Alvin. Una yan. Kanayon matlat na nakasta. Awan pa yung tiraragsakan. Anya nga minti parikot mo aya. Adala nga rudan ni Karen dito itay. Ang kasta pa ilang ti jar mo. Amam, anda nga min maibaga na kanyak. Anya dayta? Imawag ka naman ti babae ni tatawarin. Ha? Kat, Ni Karen tinakasungbat. anya? Kat, among timbaga ni Karen itay. Anya, Ismael? Kabos-boses launay kanon ni nanang ti imawag. Oy, itaman pa ya Domingo ngayon may kaditi ayan ko, honey. Aste, honey da, kunak ko ma. Imayak, tada kaya't ko amamuan kan ka. Katsapay ko ma, tay bagang matipod no, Josie. Unay kamatan, kaslawan raragsa ka masimangpat. Anya nga minday ta aya. Talaga ka di mo inawawagan ni Andrea. Anya? Apay ko mga awagak? Diyak kayat ti makiapa, Warren. Sigurado ka. Apay, awan pa nagtalak mo kanyak? Kanapay ko mga awagak? Iti anya, aga po? Hindi na minsan namin ngal daw. Imawag pa ng ti babae amang dadadali ti relasyon ni kani Andrea. Kat ni Karen ti sinumbat. Katamom na niya timbaga ni Karen kanya. Anya day? Imbaga na kabos-boses mo kano, jay imawag. Anya? Iso ngay bagam kumatipod mo, Josie. Unay Aw-awagan. kamatan, Warren. Apay, anya ti panagkitkitam kanyak. Dakas unay at tao. Josie. Kan talaga adyak kayat nga awagan ni Andrea. Tadyak kayat amaamuan na nga daak ditoy. Uwan nga'g paiswan niya. Iso adi ka kumamot agsao iti kastawaran. Pasensya kan, Josie. Sorry talaga. Okay lang. Good. Kumusta kayon kani Andrea? Talaga nga isulat ta, ti ay-ayatam. Awanin. Nadadalan ti relasyon mi iti asawa. Kapoy ti dayjay a babae. Kat ti pagsakitan ti akom ko. Awan pa nagtalip kanyak ni Andrea. Katanya ko ma. At damat nakasagana amangayat kan ka. Amang ipatid kan ka. Di mo pa'y lakad. Maayat. Warren. Mare, agpasyudad ka kadimanan? Saan? Inton sumarunong nga aldaw, mare. Kat, nagkinaawatan kayon ka ni Warren? Awanen pa nagtalag ko kan kwa na, mare. Iso nga agaprudak. Ngam oray agaprudak. Aramidak amin akabalak. Tapno maamwak no asino ti babae na. Itugod na ka di iti apartment mo, ha? Inton maminsan tulangan, Josie. Kastalatan, inton maminsan na kanayon. Domingo ita. Awan ni Karen. Iso nga umaya ko na. Kitaan to. Tadyak pa yamuno na pan ni Karen iti apartment ko. Awagan kan tulangan inton madamdama. Sigurado ka, ha? Win, ibagak to no ka ano. O, sige. Urayag, tiyawag mo, Warren.
Imbagat laag na jay. Tapos saan nagsakit tinakam na kanyak. Ganitong sumangpetak. Awag man tinumero nga mauawak ka ni Andrea. Parang sumbatan na. Kat may record ko, ti pagsaritaan mi. Awanan na itsura. Talaga asaanan nga agsinugyan dawarin kan Andrea. Oh. Kaya't iti na dyan napasamak iti pamilya. Apaman nga gabrod ni Andrea. Ang mga asawa mataniwarin. Di ka man nagsawi ti kasta. Sigurado na itali dyan. Nangrunakit. Naglawag timbaga na. Nga awanin ti respeto, panagtawagkan, panagayat na kaniwarin. Nandakkan pa lang ti respeto kaniwarin. Tauray kas jay ti imbaga ni Mari Andrea. Di naman pinapanaw. Oh, Uray imbaga ni Andrea nga agsinadan, kat di na pinapanaw. Agnanaod pa lang dito ni Andrea. Iso apa nagkunak, ay ayatan latanyuaren ni Mari Andrea. Kan panagkunak, awan mali nga aramid ni Warren. Awagak manin ni Andrea, tapno talaga ang mapukaw ti panagtalagkan panagayat na kaniwaren. Katbaran, mayat na tumat kaniwaren. Idayal ko ti number. Hello, Andrea? Di ka manan. Ayok ka, babae. Di kagsaw iti kasta. Sikati ayok. Tadi na kan ay ayatan ni Warren. Aramidak ki amin akabaya. Tapno maamwak no asin ka. Ayok ka. Maikanak tumatlaang iti gundaway. Oray maaramid mo di kasta. Sigurado adi naktumatlabaybay ay ni Warren. Sa anak ang mapukawan itinamnak. Puisit ka, babae. Ayot! Inidap na ti cellphone nila. Sigurado. Umadayon, terik na ni Warren. Maayat naktumat siguro ni Warren. Masigurado ka ita. Ayot na ijay ang babae. Buisit! Mare, apay nagpungpungtot ka manan. Inawagan nakmanan ti babae ni Warren. Katawaan nakpay ti buisit ang babae. Anya. Yag mo man kanyak ti number na. Tasyak man ti mangawag kan kwa na. Damagak no apay kasta ti aramidan na. Bayamon, Mare. Bayamon. Agam kasta ka dilatan. Awan ti mabalinta. No dayta ti pagayatan ni Warren. Managsantirit nak. Nagdagsan ti barukong ko itinay dyan yung baga ni Karen. Nagpaisuanin nanang ti umawawag. Amang daddadal iti pamilya da tatawaren. Sigurado. Umadayon tumat tintirit na da tatawaren. Kanuna na Andrea kanyak. Pati ni Karen. Umadayon tumat tintirik na kanyak. Anya nga tatirumbaga. Marigata na ngagangas. Kasla. Anya ti mapasamak ni Ismael. Gagayem, ti uliwan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, nagawid ni Warren, takasarita na kuman ni Andrea. Tapno urnusen dati sanda nagkinawatan. Ngem saan nga inkan kanon ni Andrea. Iso nakapungtutan daytoy. Kabigatan na, napanmat ni Karen iti ayan ni Ismael.
Ket imbaga na akatimtimot ni Josie ti umawawag iti inana. Nakigtot ni Ismael iti dayta na amuan na. Inawagan mo't ni Josie ni Andrea iso analaos ti pungtot tinawd-udi. Iti dayta mo't lamalam. Saan ang makaid na ken mariribukan ni Ismael gapu iti imbaga ni Karen. Itagagayam. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapolwan. Desperado! Logpay sa timbaga ni Karen kanyak. Sigurado. Umadayon ton tirik na datatawarin kanyak. Kan ang mga nuguranak tumatan ni Karen. Kasla jak makangas. Kasla. Ismael! Ismael! Anya tinapasamakan ka? Ay, nagsakit ibaro kong ko, Alvin. Oh my God! Sige, agtugaw ka ba lang? Oh. Naulaw ka manan? Di kagdanag. Kapailak na ito eh. Di mo ibagat ti kasta. Tinasayat. Agpa-check up ka manan. Idamag mo iti doktor na apa akasta ti marikriknam. Inton malpas lang ti graduation tayo. Sa akto pa-check up. Saan nabalit ang dandanimatan? Madandanagan kan ka, Ismael. Bayamon day jay. Kapula siguro ti parikot ko. Iso akas to'y. Anya man yun ay ti parikot mo. Kapoy timbaga kanyak itay ni Karen. Ha? Adda ka di yung nagkinaawatan? Awan matkid di. Oh, apay nga ro da kasta ka. Kapoy timbaga ni Karen. Ang katimtimag kano ni nanang ti umawawag ka ni Nana Andrea. Ha? Timang ibagbagang iso ti ayaten ni tatawaren. Anya? Iso mariribu ka na Calvin. Nagpaisuan ni nanang ti umawawag ka ni Nana Andrea. Kat maamuandan to. Sigurado aguraan dakton tatawaren. Saan ko mga min aday ta ti pampanunutem? Ken, mamati ka mat? Aninanang mo ti umawawag? Alvin. Ti may bagakan ka, Ismael. Di ka unag panunot. Iti kasta, mabang-aran mat ti panagriknam. Mari Andrea, agpasyudad ka? Wan, tainak alaan di passport ko. Talaga adisidido kan nga agabroad? Wan, Mare. Kasta ka di. O sige, Mare. Mapanakon. Katda kayon ti makaamo dito eh. Ipagpagapuyo la ko man kiniwaren. Wan. Wan gayam. Gumatang ka iti kanan jay parot mo. Tana ibusen. Wan gayam. Imbaglakit din tayong palagip mo. Kan, jak pa'y gayam pinakan. Si kanto la ko man ti makaamo, ha? Wan. Awan parikot iti dayta. O sige, inka nga rudan. Tapno di ka maladaw, Mare. Mapana kon Alvin. Oh, kita mo, agan anad ka. Wen, di kagdanag. Sige. Mapana kon Alvin. Madandanagan ak itigayan ko. No apay nga min adi na kaya tagpa-check up. Tinasayaat. Awagak ni Karen. Oh, apeng imay ka. Anya ti baga. Itaman pa yakas lang makapungtot ka, Josie. Kasan, di mo matungpalan di imbagang kanyak nga ikuyog nak iti apartment mo. Saan man nga iso ti panunutan? Iso ngay mayak, tumay ko namagan no kayat mga eskortante anak mo. Ismael, Ay, awan kanyak dayta. anya, Di ibagbagakan ka tisong batam. Anya, isurot na kadiita iti apartment mo.
Kasano may kuyog ka katada ni Karen ijay. Kastalatan? Talaga ka ding adayo itantirik ng kanya, Warren. Talaga ka di adinak maayatan. Gusto na, Andrea. Tuday taman ng tibagam. Pumanawak langad. Oh, makapungtot ka? Saan ba? Nung basta umayak dito eh. Day talatan tibagam. Kat amumot nga danadag sa naparikot mi ti asawa. Kaputa ay ayatan ka, Warren. Kenapa nagnakamat? Awanan di pa nagtalagkan ka ni Andrea. Iso ang maawatan na kumamot no apay akas na ti araram nitak. Gapo, iti panagayat ko kan ka. Amoy yung mama. Mariribukan matan ni Papa. Saan pa yan na makaturturog? Gapo iti diyo pagkinkin na awatan. Kuna na nga agawid ko maita, tagasarita na kayo manan. Ngam, nagpangadwa, iso adinan intuloy. Nasayaan. Tawan matlatiganas ko makisarita kan ko na. Unay kayo matan, mama. Maawatan na kumamat, Karen. Uray asino nga asawa. No da babae no lalaki ti asawa na. Talaga ang makapungtot. Kan gumura. Saanin aday tati pagsaritaan tayo, mama? Adaman kit dawag kada kayo. Anya dayta. Apay no diyon ituloy ti agabroad. Taduktalan tayo no asino ti magdaddadaal iti pamilya tayo. Nakapangedeng akon, Karen. Kan may sa, naka-schedule ti flight ko inton sumaruno a Domingo. Anya? Wan anak. Iso ang maawatan na kuma. Sige. Di kay pilitanan. No talaga nakapag-desisyon kayo. Sige, mama. Inak nga rod maturugan. Sapay ko matamawatan nak ni Karen. Sana bali. Uray agabrodak. Jak to bay ano ti anak ko. Gapo ta ipatpatag ko unay. Talagang saman. Asaanin nga kinaawatan da mamakan, papa. Ha? Ni Alvin. Apay nga ta? Hello? Karen, naisturbukan sa amin. Ipakaamuklakan ka ti mapaspasama kin ni Ismael. Apay. Agsakit ka di man ng ti ulo na? Saan magkit di? Ngam, rabiin. Kan nalpas met ng exam na. Di pa ila maturog. Anya? Kanayon na nakasta. Awan nararagsakan na. Kan among ka di. Ngay tinaminsan nga daw kat naulaw. Anya? Wen, iso nga ibagbagak nga agpa-check up manen. Ngam di naman kayat. Intun malpaslakan nun ti graduation tayo. Unay matan ni Ismael. Iso pa nga sim Karen. Sigaman lang ti makisarita kan ko na. O sige. Bayam, takasaritak to inton bigat. Mama, mapana ko ni syudad. Kulak man no inton sumaruno a Domingo ti graduation nyo. Wen mama, ngam adanas ken nga si kaswa kita. Kasta, Saan akon nga umatendar iti graduation mi, mama? anya, taapay. Awan matlang ti mang-escort kanyak. Ah, Saan tumat nga mi na makaumay ni papa? Kan kunayo mat nga ag-flight kayon iti dayto a Domingo. Iso adya kon umatendar iti graduation mi. anak, kasaritam ni papam. Iso laangan ti mangiscort kan ka. Agsa ti graduation mi. Kan kasapulan mo't amapan ni papa iti trabaho na. Iso nga oray adya kon umatendar. Karen, Inaktulatan alangan ti diploma. sige.
Sige, ti makam mo. Sige. Inakon, mama. Amok ang sakit tinakam ni Karen. Awan ti mabaling ko. Jakmat kayat ngay pa-cancel ti flight ko. Takayat kun ti pumanaw dito'y Pilipinas. Ismael, agpayso ka diti imbaga kanyak ni Alvin? Anaulaw ka, idi na minsan nga aldaw? Imbaga kayam ni Alvin. Agpayso ka di, Ismael? Sa anak mo ta naulaw. Medyo nadagsan lati ulok. Anya nga na talaga, ti mapaspasamak kan ka. Madandanagan ngamin Karen. Gapo iti imbagam kanyak. Akatimtimak ni nanang tumawawag ka ni mamam. No agpay suday jay. Kagura dakton lagi ti dadakkel mo. Ken amangan no guraan nak tomat. Saan pa'y mo't anapanagnakan Iso asaan ko mga nga iso ti pampanunutan. Di kag dandanag. No bilang tagpay suday jay. Kagura nak tongata. Kunak man no agawid kay tayjay ayan ni mamam, Karen. Inton Huwebes tulangan. Taagawid ka numat ni Ismael, papa. Kasta. Uwan gayam. Kinasarita na ka ni mamam, idinagawid ka. Uwen. Kat inton Sabado gaya man ti flight na. Anya. Amoy papa. Nagdagsan ti riknak. Kaya't ko nga ipakansel na ko mati flight na. Tapno iso ti mang-escort kanyak iti graduation mi. Ngam, talaga adi na kayat. Talaga akayat nan ti pumanaw, papa. Ala. Baya mo no talaga nga iso ti pangadeng na. Sana bale. No may pa ni ti graduation mo. Siya kung ti mang-escort kan ka. Uray aglibak pa iti talongal daw. Tag-celebrar tayo yayayan ti swimming pool tayo. Saanan, papa? Di mo kaya ti makimarcha? Saanan? Tinapatag. Agradwara. Karen. Tilaang may singasing ko. Padasan nyo akasarita ni mama. Tabarang di na ituloy ti panag-abroad na. Mabalin ka di, papa. Melchor, no awisan na ka ni Maria Andrea nga aginom iti ara. Di ka kumamapapan. Talaga dya kung kaya timbang isang kan ko. Ay, no apay anaginom manan ita. Kat kuna na a flight na inton Sabado. Amok ti rason na. No apa ang naginom mo. Anya, Di na kaya ti aga bro. agtal na ka man, Melchor. Ala, dito ka pa ilang arod. Tainakman ka sarita. Ibagak, ta isardeng nan ti aginom. Aguray ka, Melchor. Makitam, dagiti umay dito. Ayan da. Dagiti o. Ha. Da Karen kan Ismael. Ita mo pa ang nagawid ka, Ismael. Di mo matimpakaam mo kanya. Kaya't ko lang ang maibaga. Ang graduation mo nito sumaro no a Domingo. Tata. Uwan gaya man yan. Baro. Abangan no di ka ma-escort. Sana baling tatang. Padyak tumot lang makimarcha. Anya. Alaag ko lang ti diploma. Ket, aday baga ka na kayo. Amo ka maragsakan kayo. Anya da ito, Ismael. Alaan lang ka security officer. Dito security department ti universidad ang nagadala, tatang. Ket, mangrubi ako magtrabaho. Unton malpas ti graduation ni. Ha.
Pudno ka din ita, Ismael. Uwan tata. Iso matulungan kayo ton. Oh, agyaman anak ko. Ngaminanan ko pang panunutat. Sa dino nga tontehan na. Bayamon din na. Talaga linipat na tanday jay. Tata, Tigit dia ramida. Kasi kaswam di trabaho. Iti kasta. Iti sabiag bayag kat maregular kanton. uwan tata. Kumusta? Andrea? Talaga nagpuskol matiro pa man niya. Talagang awan bain mo. Awag ka nga awag. Gaputa kayat ko nga ulitan nga ibagakan ka. Adi na kan ay ayatan ni Warren. Wan, amok dayta. Saanan ang masapol nga ibagam. Nasayap nga rin kasta. No talaga matlaan na turat ka. Kan kunam asikan tay ayatan ni Warren. Ibagam man nga rod no asino ka. Asino ka abalang kantis a babae. Sa anak adugmal. Tap na ibagakan ka ti kinagtaog. On, Timakunag. Darasamon ti agabrod. Tap na nawaya kami kan ni Warren. ayop ka talaga. Awan bain mo. Sige. Aglaaw kalagta aging kay gayat mo. Tawanan maramdam. Andrea. Bye. Hello? Hoy! Kasarsarita ka bailaan! Ayop ka! Ti ayop ang babae! Numaamwak lati kinasya sino na! Sa anak abonggang apo matay! Ayop na ang babae! Kupit ti barokang ko. May samot na Warren. Nagulib mga asawa. Di... talaga nga kupit ti barokang ko. Anya ti mapasamak ni Andrea. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ken musika. Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.